Mga igsuon, kining kalipay mao gid ni ang hinungdan nganong ang Ginoo nagpakamatay. Agree mo, disagree? Nagpakamatay siya aron dunay kalipay. Nang tutok mo muna ko. Agree, disagree? Dili mo ana manon mo aw agree di ay. Mao na diri sa atong unang pagbasa gihisgutan dinhi ang kasakit sa mga tao sa Israel tungod kay wa na sila muilas Ginoo, nagmasupilo na sila maayo. Nya kay ang Ginoo may tighatag og kalipay, nya wa naman sila muilas Ginoo, nabihag sila sud sa mga 70 kapituan katuig, 70 katuig. Nya pag-abot na anang mga 70 katuig, ang Ginoo naluoy na pod nila, nagkuha siya og hari kadto si Siro. Nagkuha siya og hari nga si Siro aron iyang suguon nga ibalik ang kalipay sa mga taong iyang pinili. Mautong niingon si Siro, magtukod kog templo para ninyo, bisag hain pa mong dapitas kalibutan, pwede mo makapauli. Aporte na po nilang lipaya. Kinsa may naghatag nila og kalipay? Si Siro. Kinsa may nagsugo ni Siro? Uy, tubag mo diya ay. Ang Ginoo. Sa ato pa ang Ginoo naghatag ng kalipay. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan sa ni San Pablo dinhi na samtang kita kaaway pas Ginoo, porti pa natong daghanagsa, ang Ginoo nagpakamatay para nato aron iya tang hatagag grasya, nya ang grasya maoy makaluwas og makalipay nato. Kay kana bitang maluwas kas imong kalisod, unsa may imong bation, maguol ka malipay. Kana kusog lagi di mong tingog unsa ganihan ang mata mo wa di mo mata ganihan. Mo na kung maluwas ta ning pandemic malipay ta dili. Mo na maluwas kas imong utang malipay ka dili. Mamatay ang imong bana nga bisyoso kayo malipay ka dili. Sige, mamatay ang imong asawa nga yaw-yawan kayo, magsigig duda, malipay ka, dili. Uy, tubag. Mamatay ang pari, malipay mo, dili. Istoryahe. Dugay na mag-imong gampo, may tagbalhino ng parian, gila ni yaw-yaw din. Muna, ang kalipay nga gikan dinhis tao kana bang atong paningkamot bang di gina tinuod nga kalipay, mahog ra ginaglipay-lipay. Nya kasagaran gid sa atong kalipay nga kitay gahimo supak sa gustos Ginoo. Mo na ang ending sama sa unang pagbasa, ang ending imbis kalipay kasakit na noon. Basta kita ba kitay maghimog kalipay sama nang malipay jud ko daghan kog kwarta, mo na tigom yung kwarta, tigom og kwarta. Karon nakatigom na kag kwarta, malipayon ka, ha? Nya daghan kay kag ipaninglag utang, daghan kay istrikto kay kastanan sa imong kwarta, hasta imong anak mokuha lag 20 pesos di mananghid, latoson dayon, kasab-an dayon. Nya di gyud ka mo share ngadto sa imong bana or sa imong asawa kay ako gining kwarta, bahala ka dag imo. Ana, malipayon ka. Tubag. Daghan ikag kwarta, daghan jud ikag kwarta. Oh, labi na ning gawalib, siging tigom sa kolekta. Nya malipayon. Oh, gakusmod ang naong ay kasagaras mga taong nahigugmas kwarta, tanawang mga naong. Bugat kayog mga naong. Way kalipay.
lab imong balay dakuon gid nimo, imong yuta dakuon, kuralon day nimo, wa na gyud makasod kay imong yung nindoton, ikaw ra gid ditoy magpahimos, malipayon ka. Nya tanan nimong silingan gasigig libak nimo. Tungod kay wa na sila agianan, tungod kay ang tubig adto na magpundos ila, kay di kalusot sa imong kural. Nya wa jud ka manumbaling nila kay ako gini, kay kalipay ko ni. Malipay ka sa imong balay. Pangutan na kanang naghimo ana. Adto karon ay humagmisa. Kanang nangural nga galisod na kas agianan ing na tuktukay na day malipayon ka. Di ba mingo ilong ng buanga ka ha? Padakop niya tika. Amana na mga naong ana. Kay di tinuod, isuway kadto. Kay ba mo jud di aron nang nangural na wa nay hapit agianan ang silingan. Sige adto Kanang di gyud mo irog ang ilang bay kay ang karsada porti nang huota, di na magkasugat ang sakyanan. Anya di gyud mo irog. Gay pangutan na malipayon ba sila ana? Sige. So ang tinuod nga kalipay mga igsoon kanang liwatan ni Kristo, kana bang kamautang muantos para sa uban. Munang ningon ko ang pagpakamatay ni Kristo ang hinungdan aron dunay kalipay. Kay kun ang tinuod nga tao nga magantos iyang silingan, maghatag og kalipay sa iyang mga isig katao. Nya kung malipay ang imong isig katao, ang kalipay nga mubalik nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Kung ikaw ray maglipay-lipay sa imong kaugalingon, mahurot na hinuon ang imong kalipay kay hasta ikaw di man ka makalipay sa imong kaugalingon. Nya ang imong isig katao, di man sad mulipay nimo kay ang imong gihatag nila kasakit man. Sigihig kusi imong anak, sigihig yung kusi, sigihig yung hapak, sigihig kasaba, balipayon ka nga na kay anak. Ha? Uy, tubag. Dili. Sigihig hapuhap imong anak, sigihig higugma imong anak. Ana, panggaa siya. Di ba inigbaos anak, pangga nimo mo, smile nimo, wagtang imong kalipay, wagtang imong kaguol, mawagtang imong stress. Pero sige na lang nagngaab diha kay sige nimong kusi, sige nimong hapak, ang naong nimo mura sa giyawa. Nga narabay kabuang sa mga ginikanan, mao man akong naagian sa una. Latuson, unyag mong hilak, hilom ha, hilom. Nya sige hapak, nya hilom ko no. Di ka mohilom, latusod tikag usab. Pati sakita, pahilo mo na noon. Nya unsay hinungdan nga kusi, gihapak, tungod kay nagdagandagan nga malipayon ang bata. Nagsigig ambak-ambak, lipay kayo, gihatagan yung kasakit. Nya human pahilomon. Ang Ginoo dili ingon ana mga igsoon. Ang Ginoo siya'y muantos, siya'y magpakamatay aron ta malipay. O kining atong gibuhat ron nga nagsigi na tagdaig niya nakalipay sa dis Ginoo. Pero wa ni mahitabo kining atong pagdaig, kining pagsaulog nato sa Kwaresma, kining Holy Week, kining pagsaulog nato sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw kun wa niya agii ang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Muna kamong mga asawa, gusto gani mong malipay inyong bana, antusa. Pag-antos mo ba? Ay mo pagsigyaw-yaw? Magsigi na siyag inom, antusa, ayaw badlunga. Hangtod, mamatay. Nga ikamatay, ana, dubli imong kalipay. Wa na kay antusonon, nga magsigig suka, magsigig maoy, nya wa pa jud kay sa kay wa man ka magsigig yaw-yaw niya, imo ra man gihigugma. Ang imo pag yung mga silingan moingon pag ginanimo, congratulations daya. Siya, oh thank you. Siya kanus ay ilubong, siya ay sa daling panahon oy kay aron dili na siya makubid. Di malipayo na kay iniglubong nimo. Ginoo salamat in taon nga imo na gid ni siyang gipatay. Ana. Ay di ka makaingon ana nga naman sa wap-aga ni siya mamatay, malipayon na ka kay nakadawat man kaniya. Inig kamatay, malipayon sad ka na nipahuway siya.
So nagkanang kada adlaw hapit or kada semana gasigig kamang sa kahubog, sigig suka kaluoy ana. Gisayunan lamo ako niagi man ko pagkapalahubog. Agi sa ko ng suka, nya humag suka inom na sad ana makatugay kakadlawon pukaw na sad ka. Unsa man ni upa man manginom sa imo na sad ni inom na sad. Kaagi ko ana kanang kasakit sa imong tiyan diri magsikag suka wa na kay ikasuka. Niagi pug ko ana karon panagsa na lang. Di na sayon oy. Kanang ang lakaw kagdaan nga ang suga iresposte ari na nimo makita diri sa karsada. Nya musaka na sad ngadto, nya mo ari na sa dire. Namang sa kakanaog na ang kuan ba, ang suga. Di na sayon. Nga bang imo na tanang daan. Dili na sayon oy. Nya di ka malipay nga nakapahuway na siya. Ngana ang pag-antos mo na diri sa atong ebanghelyo kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gipadala ang iyang anak. Unya dayon ang sumpay kun iisa na siya. Gipadala siya dinhi aron iisa sa krus. Unsa may pasabot ana? Ilansang sa krus. Pasabot ang Ginoo nga mao si Kristo nagpakamatay tungod sa iyang gugma nato nya kay nahigugma man siya nato ang iyang gipangita kalipay pero dunay kondisyon ang motuo kaniya maorasay malipay ang motuo nya kinsa man ang motuo ang nagpuyo kunos kamatuoran ang wa mo puyo sa kamatuoran wa motuo niya may kamo karong mga bana. Mituo ba mo nga bana mo sa inyong asawa? Tuo mo? Hoy mga bana, tubag. Basig kuwang nakaspagtuo nga bana ka. Nya di na ka magpuyo sa kamatuoran nga ikaw usa ka bana, magsigi na sa kagpanguyab og laing babae. Kana patay gyud imong kalipay diha. Nganuman gipili na nimo ang bakak. Tinuod ay na nga ulitaw ka mo nang manguyab kag lain dili minyo na ka ako nga pari mutuo ka ko nga pari ko or usa ko ka businessman na magsigig pangwarta or usa ko ka uyab nga magsigig panguyab patsuy-tsuy din ko ay dagang bayasang mo dool na ko usahay. Ana sa mo dool bisag tiguwang na ni nya medyo guwang nagnaong na biagi masaag sad panagsa. Usahay gyud daghan man gani. No, magsige mo pader, picture ko nimo pader. Oy, dili na maoy akong kalipay oy ang kamatuoran pari ko. Amahan ko ninyo. Dili ko ulitaw, dili ko minyo na mag-maintain og asawa. Kung ako ganinang sundon ang maong kamatuoran na ako amahan ko ninyong tanan, malipayon kay ko, malipayon sad mo. Pero musugod na gani ko pagkaulitaw, kani mga arang-arang din nga murag maduol-duol, piti gina. Basta musikit, piti. Na unsa na may resulta og inyong mahibaw-an nga luos lang ko diri panukhang diri sa mga musikit-sikit moingon na mo pagkaluod o kinabuhi ning paria animal man dai ni naawa na inigmisa nako igatubang ninyo di na mo malipayon magsigi na lang mo yaw-yaw ang naong buang-buang naong no nya kay businessman man ko love kuliktahon ko ginatanan ninyong kwarta bahala na ning simbahana dinig unsa ni dinig mahitabo basta iniglakaw nako daghan kog da saban malipay pa mo ana di na kay wa naman ko magpuyo sa kamatuoran mausad na kamo sa inyong balay kamo mga asawa magsigi na mo yaw-yawan na inyong bana di man na mo'y kamatuoran isip asawa ang imong buhaton magsigi ra gyud kag sunod sa imong bana magsigi ra gyud kag higugma og alagad sa imong bana maunay imong role isip asawa buhatan na malipayon kay imong bana
Si kagyaw-yaw, role man na sa usa ka inahan or sa usa ka apuhan. Di ang imong bana magtuo na noon nga ang iyang kuyog sa kwarto, iyang mama nga dugay naman tatong namatay. Nya unsaon nimo pagakos anang imong asawa nga mama man na nimo? Nya yaw-yawan pa gyud nga pagkamama, kaluod ana gakson. Usban na inyong kinaiya mga asawa. Paraig sa inyong bana. Bisag tamparoson ka, paraig. Bisag gikan siya siyang kabit, paraig. Bisag hubog siya, paraig. Bisag ihurot niya sugal ang iyang kwarta, wa na ikarimit, paraig. Bisag wa kay kaon, kay wa na katagaig kwarta, paraig. Bisag hanap na kay imong naong, halakapyot. Hanap na kay imong pananaw ba? Hangtod ang imong bana makarealize na wap agiday kaniya pakana. Kaya mo ingon mo na siya, nganong luspad man kay kaday. Isa, pabiya ko'y kaon. Isa, nganong man kay kaon. So, nanay kay gihatag na ko. Isa, alanuwa man day no. Ako mo ditong gisugal day dito. Ana, mangutang sa ko dire. Magkabuang nagpangutang dito. Isa, ikanalay pangutang ha, kaya di nabi ako kalakaw. Isa, nganong man siya, wa na ko'y panuhod, kaya wa ko'y kaon, tulo na gud ni kaadlaw. Isa, nganong man ka musulti? Because I love you. Tanawa, di ba? Mauna juga kamatay sa imong bana. Pero wa kay sa. Ang imo sang bana, wa sad maguol, malipayon. Way gubot ang inyong pamilya, kay andam man kang muantos. Ang inyo sa mga anak, di sad gubot og naong, kay andam sang muantos. Matakdan raman sana. Kung ang pari sa dinhi magsigi sa antos para ninyo, lipay rapod ko. Isa na kay kwarta pader. Isa nga naman siya. O paman mahuman ang project. Imo ding stipend. Ako raman sang gihatag. Siya la kaluoy pari. Punan to nato Nga ako ditong gisuod sa bulsa. Dagang kay kong kwarta rin. Nagaduda na ba inyo mga naong? Nabitay ni text na ako karon nga niingon siya pader. PWD man ko. Nya ni-apply na ko og kana ganing para sana allowance ang naman ay honorarium og marilisan gani ko adto pader. Ako gitong ipalit og slot. Sa kaniba tong ipamaligya na slot ba? Mopalit ko no siya. Moaksyog to akong luha na kuni ay dili mga PWD nga nagsigig simba, wa man gini na malit. Ang PWD, nagplano nga mo palit ka mo. Naamoy plano mo palit, kamo mo pakapalit. Nagplano mo? Wa no. Congratulations. May untag mahimo mong PWD. Simbako, di ba? Simbako. Pero ang PWD, sa iyang pag-antos, ming text nako, Father, reserbahe ko ha. Kay ako panggihuwat ang akong allowance, hapit naman to, muabot, muhatag yung ko diha. PWD. Gaantos ng daan, mo share pagid sa atong pag-antos. Kita pa kaha nga mga ligon kay glawas, di mo share aning gamay pag-antos, paghimog mga proyekto dinis atong simbahan nga makaayo sa atong pagsimba, makaayo sa atong katilingban isip Kristohano. Muralagwa nga inigana sa sibot mulingiw pagyod makaako pagyog lingiw nawa gi ihog ganang huna-huna ako no na nya inig higkalawat mukalawat dayon lawas ni Kristo amen. Lawas ni Kristo amen. Siya nakahogas kuliktan sa Pero wala pa bayre ang kalawat. Ang pasabot lang nako, pag igon lawas ni Kristo, ni angkon ka nga, membro ka sa lawas ni Kristo nga mawang simbahan. Og doon na kay tulubagon sa pag-ambit o pagpakig-ambit sa mga buluhaton sa simbahan. Og anha diha ang tinuod nga kalipay kung magpuyo ta isip membro sa simbahan, dili onlookers. Dili lang tigtanaw, tigsaway, or tigdaig lang. Be a part of the church. Ang ato gani mga igsuon nga tua dito sa laing lugar sa kalibutan, hain na ng suukas kalibutan, mohabo pamangganig linya kay magpadagid nga ri og ilang contribution sa atong panginahanglan nga wa gito sila kakita dinhi, but nibati sila nga part sila nato tungod kay naa ang atong usa ka simbahan.
Kita sa dinhing mga parishioners, ato nang buhaton. Ay, palitono na to dihang mga yuta daghan kayo. Para lang mudako-dako atong lugar nga dili ta pitos ka istanan nga mura na ta dinhi giluok. Nganong ato manggamayon ang simbahan. Atong dakuon. Ngano, jutay ra di ita. Daghan, atong dakuon. Ang sa pagdako, magtinabang ita. Pamaliton ta na mga yuta dili tanan, panggubon ta na mga balay di tanan. Ato na sila panghinginlan. Dili tayo, di sa ato gubon. Ato la paliton ang katong way balay. O naa say balay niya ilang ipaguba. Basta sila lang say muguba, okay ra na siya. Pader, akong gubon, akong balay para budako-dako ang inyong simbahan. Kanindot, ana. Oy, congratulations, kanus-ani mo gubon. Ana, din na to. Kami lang niya tabang og hakot. Ana. Nindot no? Manindog tayo.